Ngiphinde nginamukele webahlobo kuyona-ke le channel. If umusha ngiyacela ungakhohlwa ukulike ivideo engiyiphostayo kanye-ke nokusubscribe. Kudutshulwe-ke abasolwa laphayana-ke babulawa-ke ababili-ke kwabathathu-ke kulandela-ke isigameko sokudunwa-ke kwemoto-ke ebiphethe-ke izimpahla-ke ezisebenza ngogesi-ke ku-N2 ePaddock ngakhona-ke ePortshepston izolo-ke. Laba basolwa batholwa ngamaphoyisa-ke ezintatha-ke izolo eNewlands East lapho-ke bebeyothulula khona lezi zimpahla-ke. Okhulumela-ke amaphoyisa KwaZulu Natal uBrigadier J Nekha-ke uthe amaphoyisa-ke abekelwe noma-ke abikelwe ngalesi sigameko-ke abeke esenza-ke uphenyo olunzulu-ke nolwaholele-ke khona-ke eNewlands East. uBrigadier-ke uthe amaphoyisa abafice kahle laba basolwa-ke besazama-ke ukuthulula lezi zimpahla-ke yilapho-ke abathuke khona-ke base bevulela kuqala-ke emaphoyiseni-ke ngenhlavu. Kushone-ke abasolwa ababili emuva kokudubulana-ke namaphoyisa. Owesithathu-ke waboshwa kanti-ke kutholakele izibhamu kule ndawo yaso-ke isigameko. Kuchaza yona-ke uBrigadier Nekha-ke uphiko olubhekelele-ke ukuziphatha-ke kwamaphoyisa-ke i-Independent Police Investigation Directorate lubizelwe khona-ke endaweni yesigameko ukuze luqhubeke nophenyo.